Anyag ko na ti Doktor Leroy Lakay. Adaw timparit na akanem. Bawal ti karne, napgad, nasamait, ganda dumapay. Adat na ilistahan ti may parit na kanem. Day takot ti jak pangayatan nagpa-check up. Tatila ibagbagada may parit amakan. Ket kapilitan mo nga raw na ospital ka ta maulaw kamay. Agawit tangarudan lakay. Jak kayat dito'y ospital. Ad-adang agkapsutak dito'y. Ipakita mo nga raw na napigsakan at no pagawidin na tan. Di ka aglulupaw. Alam, bumangon ka na magmagna ka. Mapan ka agpakitang gilas igayan ng itiners. Bagkatam ta dextrose maun. Anya, ay kasla maulaw akmat. Nakapsutak pa'y. Kasano nga raw na parwarin na ka no makita na nga kakapsot ka? Ay awan agtalinad ka dito ospital. Sige nga, Rod. Ikarigatak ti bumangon lakay. Hello, Manang Leia. Hello, Ason. Kumusta na nanang kantatang? Nakaawid dan? Wan Manang, at dadan iji balayaw. Inkanto man ida kitaan ading ko. Bantayang pala ida iti sumagmamanungal daw. Takitaan dagiti kankanan da. Tani, pati ni tatang, agsakit-sakit mat no daduma. Ay na, kasano adida ag sakit. Kat nagsulpang damot. No anya ti maiparit kadakwada, yad ad dadamot. Un nga Rod, iso amasapul amabantayan ida. Sige, tamapanak to numalpas ti trabaho, Manang. Nanang, umayak man. Ni, mangmangan kayong magayam. Anya day taapan nangan? Pamigatan, wano pangaldawan nyo. Ay, pangaldawan, Ason. Umay ka ata mangantayaw. Ala, mga lakay ti platom di tan asaon. Nagsapamot a pangaldawan daytan? Mabisin kami nga minay, iso nagluto ka na sapa. Ni, anya ta si Dayong ay. Nagpupuskol mo't titaba na akarne. Di mo't maiparit kada kayo dagita? Ano lamin na parit-parit. Bakit kun lakay kamay na dadakkelyaw? Hanggang paritan da kami pala amangan iti kayat mi akanain. Umadanin ti apit may. Iso nga ipaapas min at agsida iti kayat mi asidain. Ay na, kasano no agsakit kayo manan? Ay na, di mo nga min ibagbaga aasawn. Malaki din, mangala kamutan iti platom. Mangan kamutan. Kaim-imbagyo pa'y laang, ngam agsida kay manan iti maiparit nga ipaunag yo. Kasano no mapasublian kayo iti sakit yo? Saan? Ay danag mun aya. Napigsa ti resistansya mi kad itatang mo anak ko. Iso akanan me ti kayat mi akanan. Leo, papanan niyo ang agasawa ka bakis? Ingkam man irwar ti pensyon may kabagays. Ha? Pensyon niyo ite? Pensyon mi manipod abroad Anya kumapay nga Agipaw itman na jay anak may manipod abroad bayaw. Binulan na pawitan na kami. Isa binulan ti pensyon may. Ino kayat mau sumurot ka sa ilibrida ka iti restaurant. No mayroar mi ti pensyon may. Sige lang bayaw. I-take out ang natulangay na. Ay, masanot kami nagbitbit iti take out bayaw. So ano kayat mo ti may libre, sumurot ka na kamay. Ay na, nairwatan ti pawit jay anak ta bakit. Papananta ngayon. Ay mabisi na kon Leroy. Intaman mangan. Ijay eat all you can ti papananta. Nagsapa pa'y lang. Awan pa'y alas 12. Mabisinak nga rudan. Basta intamanganan. Kalpasan na. Inta ang paparlaor. Tanay na ang angragan to'y buong kaw. Sige nga raw. Mapantantay nakmat agpamasahe. Ay saan? Masamasahe. Inton ko andi kanto man agawidan. Inkanto lang pamasahen kaniplavyo. Libre pa'y. Ay, di na matagmasahe na dyan. Naglagan ti ima na. Kasla agap apros lang. Basta,
Di ka mapanag pamasahi iti babae. Padasem ti mapantakaratsen ka manan, liroy. Nay, anya ngay day tabit-bit mo ka bagays. Bulbulong mat. Aywan kabagis, nateng dagitoy. Inalak ijay uma, saluyot, marunggay, ken bulong ti parya. Anyat isagpaw mo ngay dita. Anya akarnay. Sagpawak man iti tinuno abangos kabagis. Ay na! Karni ati isagpaw mau. Iso anak kakut-kutong ka. Takakastalat sidsidam. An nadak ti ipapaunig ko, ta adon ti may parit at araon kanyak kabagis. Patpatsam na kita. Enjoyam kit ditimangan iti kayat mo akanan Lakay ka lang arudan. Agan anad ka pailaan. Kanam kit di aminan. Tamatay kan tumatlaan. Kaya't ko pa'y tiyagbiyan kabagis. Iso nga iwasak, dagiti may parit at araon kanyak. Kan may sa, awan kwartak apag pa-ospital ko nagsakitak. Iso nga gananadak. Ay, no da kami kanila kay ko Uray kanan mi amin na kayat may mabalain. Uray ma-ospital kamay. Ayos laan. Tutal, ada dya anak mi ija abroad nga gastos iti pagpa-ospital may. Wan ngam kayo mutla ti marigatan nagsakit kayo kabagis. Ay saan? Tano ada kwarta, saan ka amarigatan ka bagays? Isu nga ayos laan. Naimbag kayo pay pare. Nakapalingki kayo manan kinibaka mo. Ay, uwain maray. Gimatang kami ti karga tayo nagdakkelarip may. Sabali nga man ti kwartaming agasawa. Sabali man ti para abas tumay. Nagasat kayo, tada na singpet nga anak yo di abroad, pare Leroy. Wan kanaimbag ko nam ta purinar tinasawa di anak may. Baknang apurinar. Kahit, ada ka din anak da. Awan pa'y. Ang oray awan anak na ta narangsak dalatang agdendin na. Din siya mo nagaw-awid di anak yun. Wan tamakumikom da nga kasawa. Ay way, anyat orasan. Ay, alauna mo't kahayapan. Ay, Nay, barong sakit di tarilom ay way, baro talaga. Binulan baro tirilume nga kasawa. Ta binulan na pauitan na kami ti package. Ay, imbag man pare. Makapaapal kayo mo. Ag-expire nga raw na iti taraon nga ipaw-paw iti anak may. Ta di mimad kabaalan nga ibusan. Kat ipadawat yu, ano di yu kabaalan akanan pare? Ay way, ngam itong dandanin ag-expire sa amin to ipadawat maray. Ikaw, nagsakit tiyan ko baka. Apayan gay. Ibagam no di mo kabailan tayo ospital kan. Siyap ka ba lang ti sakit lang? Maulawak, Mila. Try na ko nag-hospital. Sige nga raw, kainak mangayab iti pangiluganak ka. Diyak kaya ti tricycle. Van, ti arkilang tapang luganak. Wayne, uray tadamat ti anak tangag bayad iti arkila. Pribado ospital anang ya panakkin kalakay. Nangina ti mabayadan ditoy. Uray nangina. Ta si kasundak mo't ka naimbag dikaw. Isu nga raw na dito'y tinangi panakkin ka. Awagam ti anak ta eji abroad. Ipakaamam ti kaadak di ospital. Injat ko itayan amunan. Kahit agipawait iti kwarta. Kat automatic mabalin aya saan? Agipaw it kano inton bigat iti gastusen ta dito'y ospital. Sabalin to pa'y kano ti ipaw it na inton rumwar kan dito'y. Anyat ko na ti doktor nga ay. Maopera aksamat. Ay saan? Maalapay kano iti agas. Basta liklikam kano akanan dagiti maiparate. Tapno saan trigger ti sakit ti tiyan mau. Adaw ti imparit da kanam. Anya?
Nagdakkel ti mabayadan dito ospital nanang. Apay ngamin adito ti imayan nyo. Ay na, di ka man sumanaw, ason. Apay, si kaya ti agbayad iti bill may. Kadya kabsat mo, Mike. Ha? Umapal ka aya. Ni, saan nanang? Nga maasi kayo kumamat ijay kabsat ko di abroad. Saan napidpidutin ti kwarta ijay? Pagrigrigatan na. Tinto pa'y agreklamo di kabsat mo. Si kantulakit dain. Apay, ada nga rod may tultulong mo kada kabay. Alaman, nung ma-hospital kabay, jay kabsat mo ti aggastaus. Ken amen nga agas may, jay kabsat mo ti makamo iti amen. Awan may tultulong mo, iso nga guli magkalaang. No umapal ka, agpabaknang ka, tapno maitulad ka mat iti kabsat mo anapintas ti biyag na. Nanang, Nalaing kami na dumiskarte di kabsat mo. Kan amo natin agpilay iti nakiasawaan na. Saan akasken ka ajay laki na gwapo di asawam ti pagkarkarit na. Ngam istambay mo. malahuston. Nakaado kayo manan iti naibagan. Asikaswan tayo kit din ti irorwaryo dito ospital. Hello, Ason. Kumusta ngayon ni Tatang? Medyo mayagmatan manang. Iso na laeng tapo manasyar damanen. Kat di pa'y nagimbag iti husto. Anya? Imbagak mo tadi da pa'y larumrumwar. Tamangan no masulisog damanan amangan itirwar kadag iti may parit kadakwada at araon. Natangkan ti ulo da manang. Ay, agnaud ka pa'y man lang ijabalay ading. Tabantayam dagiti dadakkel ta. Ay, pasensya kan manang. Nujak mapatganday ta akid daw mo. Didak ngamin dengdeng nanang tentatang. Makaungot da no tubngarat ida. Kat tila maisidsidir dan. Nga awan ka no maitultulong ko kadakwada. Iso nga awan ka no ti karbangak amakibiyang kadakwada. Anya? Hala, pasensya am idan Ason. Sige nga rod, mangkita ak iti mabalin amang kadwa kadakwada. Tapno mabantayan ti ipaunag da. Kabagis, siya ti tinangdanan ni kanakan Leia amang kadwa kada kayo ni ti balayo. Ay, wan! Imbaganan day ta kadakabay. Okay. O kailangan ka na kayo kanibayaw no sakti kadwayo kabagis. Ay, kitwan ah! Nalpas magaya man ti saritaan niyo iti anak ko. Uy, sweldoan na kano. Siya kano ti agpalingke, aglabak, agluto iti kanan nyo. Ala ah! Basta lalaingam ti aglutaw. Di mi kayat ti sinsinan alutaw kabagays. Bayaw liroy, kabagis, ubay kayong tamangan tayaw. Nakaluto ako. Ay, itayak pala mabisin. Nagbayag kang agluto bayaw. Anyat linutaw mamasida kabagays. Dinengdeng as nagpawak iti ikan kabagis. Anya! Apay, di ka nagluto iti karnay. Saan? Ta bilin ni kaanakan Leia. Ajak agluto iti karne ta may parit kano kada kayo. Unay ka matan! Anyat sirbi mamasuswilduan ngay no kasta! Kasano po migsa kami ngay no kastama ti pakpakan mo kada kami bayaw. Pasensya kayon. Ngambilin ngamin ni Leia na ita. Masapul kano ang mabantayan ti kanan nyo. Tapno maliklikan ti paragsakit nyo. Uray ag sakit ka bay! Adda kwarta dya anak may pagpa-hospital may! Uray makonfine kami iti makabulan. Awan problema! Tada kwarta ni Leia gastusin may! Iso nga oray kanan mi amin na kayat mi akanan. Nga oray may parait. Tada kwarta mi pagpagas may bayaw. Pumanaw ka lang nga no kontra ti kayat may! Hoy ha, hala, makamu kayo nga ron. No papanawan dak, sige pumanawak kabagis. Hey! Makapawang ganas! Ala, ang robot tatain, tamangan itirwar bakait. Itagsi na ti bulalaw. Ulay, takit marmarong ka di tanti, pasango na ka na ta. Saan amalanitan ti iming kan barbas? Jay karne Hello, kanakan. Pasensya kan. Ngemjak maanusan ti ugali na iti dadakkel mo. Kan may sa,
Pinapanaw dakmat, isa pimanaw ako na. Awan problema, Uncle. Sana bali tagawid akong iti mabiit. Ha? Kaduwam tiya sawam nga agawid, Leia? Sana, Uncle. Siyak lang nga gawid. Aya, alakit aganad ka nga ron iti biyahem, kanakan. Inak agpa-check up ta maulaw akmatan lakay. Sumurtak ta, agpa-check apak Oras siya maulawak. Ay, mabitla ang nga raw tawagak dyan ta. Ibagak nga agpauet iti pagpa-check up ta. Usaran ta pa'y lati kwarta ta ata sanad tusukatan. Sige nga raw, siguro din tal agpa-check up. Tapno saan tamana na maitaray iti ospital. Adda libre a check up iji barangay hall. Nanang, tatang. Ijay kay amapanan, tapno libre ti check up kan agasyo, ta isupay. Apay aya mariribukan ka no private ti pagpa-check upan may asaw. Apay, si kaya ti agastaws para iti pagpa-check up may. Saan? Nga maasyanak kinimanang, sapay agawi din iti mabiit. Alya, nagkunang agawid ay. Imawag kanya, kat agawid ka nun iti mabiit. Ay kit nasayaan nga ron at ang bakasyon kaya man di kabsat mau. Sigurado man nga ron din, ha? Nagitay bigatin apasalubong tabakay. Sigurado na itaalakay. Ang apay nga tagay adi na imbagbag at ipanagawid na. Ay, kaya't natalakid na sorpresaan na jay bakay. Tatang, anda akon. Ay na, anak ko, ay andakan. Ay, apay nagkuntong ka, anak ka. Apay akas tatarupam. Nagadubot ng tipiglat na. Pastor Gandak, taitiw nagtipagsaritaan tayo, tatang. Jaklaim, pagarup akas ta tinagdaldala na mitisidong ti asawa manak ko. Awanan baen na dyan lalaki. Awan karbangan na nangaramit iti kastakin ka. Pinadakil na ka na saya at ngam kinabikabil na kalakay am na dyan lalaki. Nabayagan nga na aramidan na tikas jay kanyak. Ngam inibibturak. Tano panawag. Awanan pangalaki ti kwarta. Tanabayagan nga awan trabaho ki jay abroad. Nay maglakid din at saan kayo pa yan nagkasar. Saan ka marigata na makisinakin kwa na? Wan tatang, isoman jakon. Jakon kayat ti agsubli ti sidong na. Adabas ti ta kwarta na iyawid ko. Isot pagpuunak ng aglako iti kumporme. Ano sa kun ati agsubli iti kinarigat. Ngam ti agtutuo kak iti sidong tinaulpit nga asawa. Anay ko, nagsakit ti bagbagik. Maulaw akmanan. Oras siya karoon bakit? Kumaro man ang tisakit ti siyan ka. Kan maulaw ako man lang. Nanang, tatang, apay. Anyat mapaspasamak kada kayo. Maulaw kami, anak ko. Ala, apag iso. Ada libre a check up dito barangay tayo ita. Kuyugan kayo nga agpa-check up. Ha? Mala, may ason pa lang timang kuyog ka na kayo. Tayo gumatang itila ko ka barbecue. Aso, ne. Pasensya ka. No naglablabos kami iti amam. Gapo iti panagsasaumi iti ang kakasakit ka. Why nasaw? Nagpalpalangkwad kami. Tinagtagibasit na ka pa eh. Sorry, mate. Leia, anak. Ngayon, di mi pinanunod tirigat mo inabaroon. Nagbalin kami abarayo ba? Itisan mi mata nagbano ka na kwarta. Mala, bye-bye anyon dagita. Agpaimbag kayo kitde. Wan mat ngamin, tatang, nanang. Ala, urnusan yun ti bagbagiyo.
Takuyugon kayo amapan agpa-check up. Patpat ganda kayo adadakkel mi. Iso adida kay mabalin abay-bayan. Pat ganda kayo, mahit nga anak may. Itata, nakagraduar ka na anak ko. Anya nga ti planom nga ramiday. Agsapulak iti trabaho, tatang. Ngam sakbay na, katagina na ako mapaymot Mano atawin mo't apuro adal latan tinararamid ko. Kaya't ko kumamot nga i-relax ti panunot ko sakbay nga trabaho Adakin ka, ano kasta ti kayat mawanak ka? Apay ni Sanchez ka ngay. Di na mo't impakat ti inggraduar na. Sa bali mo't tararamidan na. Ay na, saan mo kumatultuladan dahil akasinsin mo? Kababain ti kasjay. Nakalpas nga agpaysa ng naitabot na agman-manik yor tararamidan la. Wan nga ro tatang. Ay, inaktuman kit di agpakukuk. Tani, nagalas manen dagito'y kukuk. Ipa-extension ko manen dagito'y kukuk. Ay na, di kanto man makalaban no patid dugam na kita ko kaum. Isunto man lang ayal alikakamaon. Ay natatang, bayan nyo pa'y laang day ta amalabaan dita. Makauray mo dagita. Adu pa'y tilupot amabalin ko nga usaran. Insan, di mo tan maibibos ti customer mo. Agsasaruno dagiti ang sangput. Nakapila da pa yun. Ay na, basta kasto yung bulan, talaga nga ado ti customer ko, insan. Masapol mon sakit diti katulungam dito insan. Huwag nga rod, sika ko mati isuro ka kaduak. Ngam amok mo tasaan ka na sumiti ka kastoy. Kinunampay insan. Ayun, ilibre mon ati serbisyong kanya kita. Total, nakaado ka matan. Awan pa'y ngamin pagbayad ko. Amumut, awan pa'y trabaho kita. Day talaga ya minsan, ikaw na. Anyat kaya't mga merienda ya. Mabisinak mo tankat. Dagitaman insan. Uray anya dita na. Alang nga rod, urayan ta nagitay lumablabas dito yung aglaklako iti merienda. Nanang, awatan nyo daytoy pagpalingkiyo. Ang damot ditante pagbayad nyo iti silaw kang danom. Ay naimbag man ta nakaurnong kamula ang iti pagbayad tayo iti bills anak ko. Kanada pa'y pagpalingke. Ay na, basit laban nagdayta nanang. Mabiit lang mabirukan ti kwarta. Kat kaano nga'y amapan ka agbirok iti trabaho anak ko. Ang damot ten trabaho. Kas makita yung mat. Inal daw, aday wandak dagiti kliyente. Sa bali kumamot lataan, no may apply mo tay inadal mo anak ko. Ay nanang, pasensya kayon. Ngamjak kaya ti mga opisina. Naragsaka kita nyaman nga aramida kita. Alang arud narigat mo at no kontra ti pagragsakam nga aramitan. Makaamu ka anak ko. Tatang, nagsweldo akon. Dahito ti kwartayo, igatang yu iti masida. Day talaang, Un, tabasit matlati sweldo. di mo't dakkel akumpanya ti pagtrab-trabahwam, sonya. Un, dakkel nga agpaiso, ngambasit mati sweldo, tatang. Minimum laeng, adapay kaltas na. Nang ibati akmat iti kwarta ka. Alangan nga itid ko amin ti sweldo kada kayo. O nayay, kunakmal, anong dakkel ti sweldaw? Kapag isulang mo't gaya mapagbayad iti kuryente na ito inyawat mo. Awan pa'y pagpalingkay. Ala, ano san tayo pa'y laeng atatang? Naimbag to laeng no maipromotak. Tabarang ngumato ti sweldo. Ay, ada ka mo dito paradaan, lete. Apay papanam. Nagpalingki ak manong. Kakaiso na nga inikanak ni Cheska iti pagpalingki. Anong sakit dito ginatgatang mo Medyo manong. Abas tumi iti makadomingo. Nadagsan mo no gulpiak ti agmar kahit. Nay, imbag man ta da kwarta ni Cheska. Damok ngamin kat awan umno at trabaho na. Wen ngam adalat tamot matmat gadan na.
Sika nga'y, nagpalingki ka mo? Awan mo't bitbit mo. Ay, napanak lang nagbayan iti bill, ti silaw. Masadutak ngagpalingkay. Inikanak mat ni Sonia ti kwartak, nagsweldo mo't na iti kumpanya pagtrab-trabakwan na, ang masadutak pa yung ngagpalingkay. Siguro, dakkel ti sweldo na ijay anya manaw. Ha? Ay, wala. Dakkel akumpanya na jay. Nasaya at ngarud ano kasta. Agidan ta ngarudan nga agawid. Mangarkilatan iti tricycle. Ha? Ay, sapay nabatik tayo kwartak. Eksakto la pagplitik to'y intugot ka. Di ka madanagan, tasyak ti mang bayad iti arkila, manong. Alangarod Apag isulang mo't ngamin tinabati a kwartak. Ilimbri ka kung may ti pamasahe ka. Apay, Sonia, aldawan di ka matla bumangon ditan. Maladaw kan ay ti trabaho. Awanin tatang, nag-resign na kun. Marigatan na ngamin. Sapay naguyong jebus ko. No kasta, awan manen trabaho. Agbiro kak tumanin tatang. Adumot ti mabalin ko apag-applyan dita. Una ngam saan ka mo't nga agbayag iti sir ka matrabaho. Saan abali tatang? Adapay nabatbati akwartak ditoy. Umdas pa'y abusbusan tayo. Alangarod agawaam ti agbirok manen iti trabaho. Tanay, asidag manen ti panagbabayan iti bills. Ay, kunak man lang no makalong out tayo niti kinarigat ti biyag. Ta nakaturpos kakit nga rod iti kulihiyaw. Ang kastoy mo't latagayam. Saan analaka ti agbirok iti trabaho? Nadaman bilang, nagrigat mo ti makisama kadagiti katrabahuan. Nagtatangsit da. Sapay jak kaya ti matangtangsitan. Tatalaga at tutupak ida. Ano sam Nasaysaya at paikit din ti agad adalatan. Tawan problema iti kwarta. Itamot tan, nakarkaro ama presyura. Sonya, amo mo no sino tinobyo ni Cheska akasinsin mo? Wala, ni Jerome tinubyo na tatang. Apay aya. Una yan, di lang nagpili mo tan iti sa balay. Ni Jerome pa'y mo tapada aman nalaw. Nasingpot-mot kit din ni Jerome nagagat pa eh. Una nga may mayat kumamot laeng no adda mabalin na iti biyag. Tapno adda katulungan na kumaamanggad. Kat baybay anyo isuti kayat na. Ay wine, kaano nga ipasyar mo dito balay tay ibagbagam akaayan-ayat mo. Saan pa'y nga itatatang? At dapay lang amin iti barko. Manuabulan pa'y sakbay nga agawid. Di kay agdanag, tamaam-am mo yung tumuilang ni Cholo. Tatang, iso ni Cholo, nobyo. Cholo, iso ni tatang ko. Naimbag nga orasyo, tata. Awatan nyo dito sagot ko kar kayo. Ay agyamanak barok. Madlaw nga stateside na gito'y Uwan tata. Mabit lang tamang isagana kiti pagsasangwan tayaw. Nakapabain mait. No amok lang ay tati sa sarong karmaw. Naisaganaan mi kumaanay bag. Kaya't kung amin na sorpresaan ni Sonia, tata. At dagayang plano makasta, Cholo. Uwan mo't mahal. Nabayag ko nga inuray ti panagkita ta. Kat kamaudyanan na, nakaawit ka matlaangan, Cholo. Si Manmut Gayam tinubyo ni Sonia akasinsin mo, anak ko. Wenanang, nabayangan nga amok day ta Iso na lang ta LDR da. Nagawid ka noon. Imbag man ta nakatumpong iti siman. Wen ngam nagasatakmut latakin ni Jerome tanasingput nanang. Wala, ngam addamang mga kwachismis anak ko. Adda ka no ibagbaga ni Uncle Mo may papan itinubyom. Tagibas itin na kano taman nalun lang. Ay na, makamumutan kasta ti panagkita na ni Jerome. Anya nga ron nga'y ka-agriculture tin lepas na.
Saan man namang opisina ngam at least, mararamat na itatay nagadalan na nanang. Diyos ka balasang kaw. Kanya nga iti plano mitibiyag mo. Ha? Anyat kahit yung asawa ng kal? Apay, di na kamandaran ngagsapol iti trabaho ni nanang mawakabsat kaw. Ha? Kita amot basit balasang kaw. Mano atawinan manipod nakalpas kay ti panagadal mo. Ang maging gaita, awan pa'y nakitak mo ita nasaya ta pagtrabaho. Dahil tabot na agkokoko ter aramide mon balasang kaw. Ni agtrabaho ak matangkal. Trabaho matlat dayta. Wen, ngamtay kumamot na pimpintas basit Saan lang agkalkalkal iti ingron dita. Uncle, Damag ko pa'y, boyfriend mo ni Jerome. Tuladam ko matikasinsin mo. Siman tayo nobyo na. ha? Ay, awan na Agbalin kan tula nga nakakaase kaanakan. Sana pan nakibiyang na ito Nudikat panangisakit. Sayang, tinlipas mo no di mo i-apply. Sayang, ti panang paadal ti inamken ka. Kano mabalin? Sinaam na dya Jerome. Tatay baknang ti aklunam. Tuladam ni kasinsin mo aso niya. Amo na tinagpili iti nakirelasyonan na. Ken impakat na tay inadal na. Lay, apa yan? Agdardaras mo't ni Cheska, lete. Ay wun, mangrugi ngamin ita amang isuro. Inserek tay gayem da iti may sa vocational school. Kasta gaya. Imbag man ta nakapanunot mo't lang nga agbiro kiti sabali a pagtrabahuan na. Sana aday ta pasig nga agkokoko dar aramiden na. Pagyamanak kit di tauray kasta ti trabaho na. Kat saan nga agkurkurang iti iyaw awat na kada kami. Agsubsubra pa'y kit di Ay nison niya ngay, kumusta mo't ten manong? Ay, nagbakasyon da. Kadwa na tay siman a boyfriend na. Ay kat nasaya at nga ron Tama ka pasya-pasyar da pa'y ita takaub-ubingan da. Ipapas da ti agpasyar tawan pa'y anak da. Una, kan uray agsikog ni Sonya. Ta siman mo ti amat ti agbalintong apukaw. Ay kat mayat atasiman to ti agbali na manugang mo manong. Una, sana kasi di anak mo adi na amo ti agpilay. Diyay kat manalon ti pinilinan. Agisursuro mo't gaya man ni Cheska. San sabot na kinamaestra ti inadal na iday. Nangalapay ngamin ni Cheska iti education units na idi, tatang. Al-alukuyan na kidi ng masadutak. Kanya nga ta, no mga lakamot iti education units mo, bareng mangisuro kamay. Tanay, awan mo't agbayag at trabaho. No nagtrabaho ka iti dwa, wano talo abulan, agresign ka man. Ay natatang nabanugan ti utak ko nga agadal. Kinawan kwarta ang maaramat. Agpatulong kan akan ni Cholo Anobia. Ano mo ti kwartana? Saan ka day? Nakababain mo't atatang. Sapay nagdakkel ti gastos na iti panagbakasyon mi iti agduduma a lugar. Anya? Agsublimanen iti barko. Manuabulan manen ti palabsen santo agawid. Kahit imbat yan nakamutlaang iti kwarta, manakaw. Awan atatang. Tapag isulaang matay kwarta ng agsubli. Aya, dinawatam ko maa. Nakababain mo't atatang. Saan kami pa'y mo lang agasawa? Dawata kon. Kababain Bayan nyo ta ang sapulak tumanen iti pagtrabaho. Alang araw, anak ka. Kat sa pala kumaata, agbayag kamutan iti sumaruno a pagtrabahwam. Panunuta nga dapat nag iti adim nga agad-adal. No kanayo lakas ta, ay awan mapasamak iti biyag tayaw. Tatang, masikugak sa mutin. Sa anak-anak binulan. Ay, kat nasayaat, anak ka. Saan kayo nga agungat, tatang? Saan? Apay ko mga agungitak ngay. Kat putot ti siman day ta agbalin nga apukaw. Ay, inyawag mo ka dahin kanisulaw. Wan, tatang. Anyat ko na ngay. Agawin ka day. Kaano ngay nga ikasar na ka? Di nakpay rin replyan.
Ngam nakita na mo te message ko. Ang mga nubisi iti trabaho na. Okay, inawagam ko Di na matsungsungbatan ti awag ko, tatang. Manmano lang ag message manipod nagsubli ijay barko. Ay, kita mga nubisi Padasag tumanin nga awagan madamdama. Manong, apay akas lalumuklukmag ni Sonya. Masikog ka din. Ay, late. Addan to na po ka. Putot, tisiman. Kahit apa man na makaawid man na ni Chulaw. Pagkasarak idaan. Jak kaya tarong marti ubing di da pa'y nagkalaysa. Kaano ngay nga agawin, Manong? Awan pa'y mo ti text wano awag na kanison niya. Makumikom nga men iti trabaho na. Iso nga awan oras na nga umawag kanison niya. Kat sapay la kumaa takas talaang nga agpaiso. Like, anya ti kayat mo asaway. Pagdua-duam jay siman amanugang kaw. Ay, Saan man atila sasawmat si Kalite? Ti ko namkit day umapal kalaang. Ngamen, saan asiman jay agbalin amanugang mau? Ay saan ko nga apalan dyan manugang mo, Manong? Apay ko mga apalay. Apalam. Apalam, lete. Tatang. Apayan, Sonya. Bigbigat agsangsangit ka. Kasla di ka pa'y nakaturturaw. Ay, ang mga ano niya ti mapasamak ka kan itisikog mau. Sapay madlawon ta tiyan mau. Apay, anyat parikaw. Di nakmata ni nawawagan ni Cholo. In-black nak pa yan. Anya, Awanin, tatang. Intarayan na kung tiyama tisikog ko. kasano nga ron itan? Kunakman no nasingput na di atsulaw. Nasingpot hindi saan na pa yan naalati kay kayat na kanya. Ngumidi nagsikugak. Awanin, tatang. Sana na nagparparik na. Anya, Dakkelan tatyan mo, insan. Kabulanam samatan. Wenches ka, kabulanak itan. Ngam awan paylat urnong ko. Parikot ko nagpas ngayak. Awan busbusa. Apay, awan urnong mo ang nagtrabaho idi aya? Awan ata sa anak mo't anagbayag ka dagiti kumpanya anastrakak. Napili akmet ngamin iti trabaho. Kano adadyak makursunadaan akatrabahwak. Agresign na. Ha? No inanusak ko madagiti nababa a posisyon ko idi, naipromotak ko maitan. Wen amin mo ngamin ka mangrugi at talaga iti baba. Apay, awan ka di at talagang damag mo kan ni Cholo? Mawag laang idi na minsan. In-unblock nakmat laang. Una na apatulodan nak iti busbuset nga ganak. Ngam aging gait na. Awan pa'y muti ko na nga ipawit na. Anya, kaano nga ron nga ikasar na ka ngay? Agsangit ka matuninsan. Nailaw anak insan. Adamat gayam asawa kan anak ni Cholo. Anya? Ay sus. Mala, makipaglading itakinsan. Masapul nga agbalin ka natibker para itisikog mo. umayak man, Cheska, balasang ko. Ni, agtugaw kayo, uncle. Agyaman na kaanakan. Agkukuku kamot manay. Apay, nagikat kan nga gisuraw. Saan, uncle? Bakasyon nga min itadagiti ubing. Iso aday to'y mananapan nagkukutaramidak. Ay na, imbag man. Saan ka mabakante? Apay, ayan ni Nanang Mau. Ay narimwar, napan man nagpakulutan Diyak masango akulutan atan Agsasaruno mo dagiti customer ko nga umay agpakukong. Imbag pa'y kada dya kamsat ko ta pakulot a pakulot. Ngam da tao, awan pa'y pagpapukisan. Ay, umayak man agrelax nito balayaw. Maring-ringak iti anak ni Sonya.
Saan nga agpakaturog? Isumanan tinagpuypuyata ki dirabi ay. Takas lamantika mo't amat maturog di kasinsin mo. Di na pa'y mapuutan mo't no agsangit tay anak na. Agdadamo pa'y lang amin ni Insan Sonya, Uncle. Anusan nyo pa'y laang, ha? Di na lang arudan na ipakat ti inadal na. Nagpasikugkit day. Sapay nagmangit di anak na. Masurunak. Karuprupa paimot na di siman lulokaw. Ha? Linuko na di kasinsin mo. Awanan bain na di. Ala, anya nga ron ngay. Awatan tayo at igasa di kasinsin ko, Uncle. Suray kanakan. Linamot ka na iti sinasaok iti kalabas. Mababainak. Wala ni Uncle. Anya ko mapagbainan nyo. Baybayan yun tinapalabas, Uncle. Bumangon ka man nita si Kasunya. Tulungan nak man ang mga awirita anak mo. Di mo lang matultulad ni Cheska akasinsin mo. Naggagat. Saan ang mabakbakantay? At dalat na trabaho na. Sumanao kayo, kat makaturturo akpay lang. Kastamlat ta ka na yun ay. Agkubo akaw niti katatrabaho. Tapno dalang maisaang akanintayaw. Agsuro kakitimot tayo nga agkukaw. Uy, uyawin nyo ididay tatrabaho. Ita, durugandak ngagmanicure. Ay, awan isam ko dita. Kan kababain. Di adala, ng mapanak laag man manicure dita. Di ka man nagpili-pili iti trabaho. Tawan mo't lat serbi ti inadal mo. Di mo mo't lang maipakat. Kasta lang arudan nga awan trabaho. Nagpasikog ka pa iti addan asawa na. Darasudos kamot nga mail. Pakaragsakan yun to pa'y idinaaman nyo ama si Kugak. Kunayo nga excited kayon ama addaan iti apo ko. Idi ngam saan itan. Tama na nga lilaw mo't gayam dyan nagpasikugam. Surun kaon. Ala, inkamot kiti agkukaw. Agpasuro ka ni Cheska. Imbag pa'y gayam ni Cheska na diskarte. Tatang, Doon napigsapay ko manag iti matak ak. Sursuruak mo tikas iti trabaho ni Cheska. Nga oray lalaki ak. Kapno adalang may saang. Angam nakapsut mo't ngaminan na iti matak. Insan, sigurado ka kadi akayat masursurwan na gitar aramida? wanan insan, padasak. Kas makita kat iso tinapig sa pagsapulam. Nakapatakder ka pa yan iti basit a pwestom. Ay kat padasam di kagdanag ti isuro ka. Dagitin to pa estudyante ka sursurwak ka, mabit da masuruan. Si kanto lakit din. Agyaman insan. Nukasta, agkasaran da Cheska kan tinobyo na kabagays. Wan manong, inton umay abulanan. Ay, imbag pa jay anak mo ta ikasardan. Ngam jay anak kaw, ay, linuko dalaan. Alakot makasarak tulat ta siguro mo't itinapod no alalaki. Oray saan na makinubyaw, ta mga nulukwendan tumanan. Imbag pa jay anak mo, ta oray man nanon lang jay pakiasawa na, bimak nang, gapoy tinaglawa amulan na anat na tangken prutas. Ay wun, talaga ngamin nagagat jay agbalin amanugang ko manong. Awan makunakken kwa na, nasingput pa ay. Wan nga raw. Kabagays, sorry mababainak ka na kayaw. Ano nga min ti sinasaok iti kalabas may papan ka na kayaw. Kat ita, lamlamutak amin nagijay nga imbagbagak. Alakot anya nga road, tay kunada nga roden. May palubos adumteng niriribok iti biyag tayo. Tapno adda panggapuan tayo ang mga mires, iti nagbiddutan tayo. Papanamlito, apay ang nakabutas ka. Inak makiraap iti karuba. Bakit? Ha? Inayabanda ka? Saan? Mapanang na ta. Apay, masapol nga ayabanda ka.
Kasta nga ron tiyag kakalugaran. Ag titinulong. Katno ngay saan ka nakabudget iti pagpurdiya da? Ay sus, basta ikaw dan tumot ati maldawak. Umay dan tumot inton agparaep ta. Nay, ada ka mat litaw. Anyat gagaram. Umayak man makiraep, abaw. Aya, napandan na jay talon. Nasa pada napan. Ngam ko na mo dyan nakuha pito dala nga grab. Binilang ko nga ron ida ka pito damay. Ay maikawalo ka, abaw. Ay, kastaya. Nayunan nyo tagluto, abaw Taado kami nga grab. Kaimasin nyo tagluto iti si daan. Pay bulalo ko man, da. Ay, awan bulalo may. Karne manok aja lutwak no madamdama. Ay, karnit manok man ala, mabalinday ta. Basta ilasin yung tutay bati ko lang kung dalam na ta sidak to abang wan. Pasensya ka alitaw. Ta awan pa'y maalam apurdiyam ita. Diyak ngamin ammo nga umay ka. Ayos lang, tata. Mabalin mo't nga umay kay tumutlaang agrae pinton agparaebak. Ta ison tibayad na. Ha? Ay wala. Mabalin lang tama. Kaano aya nga agparaeb ka? Baraw, inton umay alawas tata. Umay kay mga anak. Nakagawa ka. Ala, umay kang baraw. Mangan tayo. Ay wala tata. Talaga mabisina kong gay. Abong, inya pumambay. Kurang kumag. Nay, apay nga. Di ka pa'y nabsog litaw. Naminado ka na nagpongga. Ngam di ka pa'y nabsog. Mabisinak pa, abong. Nay na, ka nagmutay na batin na. Basitay na buya na batin. Sana pa nag-emote ngam binilang ko ti pa nagpunggam ha. Namin 5 ka nagpunggay tin na po'y konsidahan. San madla na sayat nga dunay ti kanam. Ta amin na nalabas katdakas. Apay, papapanantikan kanam si kalitaw. Apay, akasla di ka mabsog. Mala, tumakdar ka ditan, tasak magtimangan. Mabisina ka. Apay, manuti tangdan mo kanilito, anak ka. Apay, tangdan ang pailan. Ha? Apay ay nanang? Kanual daw ni di may nakiraap. Sa idi pananganan, nagadutikin na. Kani di oras ti merienda, isuman ng ti kadwan tikin na napansit kan Diyos. Nangyawid pa idi hatkik. Apay, saan pa'y lang at nga umdas dagi jayatang dan na anak ka? Wala. Bayan yun. Saan nabalay ta? Makanday dyan nanang. Saan anasaya at nga ipapaidam timakan? Wala nga malugi ka ano nilito ti ala matrabahador mo. Ala, baybayan yun. Diyak to ayabanan numaminsan. Uray di mo ayaban ngam no ngay umay tumanan. Ay na, di mo tawawato nun. Makalugi ti kasday. Papanamanan lito. Inak man makiburas iti pinya. Agpaburas ka no kay da kumparik iti pinya ita. Inayabanda ka? Saan? Mapanak na ta. Tapno di damit kun ko na. Sapay kumparik dayjay. Ngam anyat orasan. Alas 10 ita agsapa. Kasta ti oras ti panagintram. Ay na, nasapa pa'y dayta. Apag isunto apa nagmimirinda inton makasangpeta kay Anya, ay sus di ka lagbain. Di kan mapan. Di da kamot la inayaban. Ay na, saan nga uso dito lugar tayo dayta ayab-ayab. Basta nadamag mo, mapang ka. Agkakalugarang nga raw, dagtitinulong. Anya? Kun sanak ngagpatangdan. Ikarudan tua, no agpatrabaho akmay, bakit? Rabi lito, maturugtan. Anyat sursuratam di ta kalendaryo aya. Tay na aldawak
Innem amin apa utang ko. Isoajak tumanang danan iti agraep into maminsan nabigat. Taadun ti pautang kong aldaw. Ay kat, no inam ti umay. Malpas iti may nga aldaw day jay. Wala. Ta saan mo't analawa ti talon tabakay? Asino ti umay? Jay talo akong pare. Ni Tata Isko, ken Daramon, ken Randy, ngagkabagis. Ala, maturog tangarudan, tarabiin. Unay katigas tang style yung tata. Aldawan, sa kayla umay. Kasanungay amalpas ti raip mo kasta. Nagladaw kayo nga umay. Ay, pasensya kan litaw. Adlapay ngamin, inaramig ko ijay balay itay. Diyak ko mga rod umayay. Inkarigata klata. Tapno di mo makungkuna. Sa payawan pa'y lang, dagiti daddo mga grab. Hayaw, kasanungay amalpas ti trabaho no kastaw. Sige, litaw. Tarugya akong ti agrab. Lorna, di mo gawin amin asidaan kinin na boy. Ha? Apay? Tipden tati ka ng dagiti nagraab. Ta naglaladaw da nga imay. Anya? Agasam, ada simrek iti alas 9. Ada simrek iti alas 10. Sa nagbubuntog da pa'y nagraab. Kat, sika, idinapan ka nakitrabaho kadakwada. Nasapa ka aya asimrek. Ah, Husto lang ti oras a panagintrada. Ta tinulad dala ang ti oras ti panagin intram. Iso adi ka kundi reklamo. Ta inaramid dala ang ti kas iti inaramid mo, lito. anya. Kan amangan no nalipata mon. Atunggal adda papanam apakitrabahuan. Adu ti kanum. Kan pasaray adda pa'y take out mo. Nga uray di damot imbaga nga ag-take out ka. Bakit? Iso nga glisi ka. Tagawag amin asidaan kan innapog. Kasigurado anabisinanda nagtrabaho. Ay, awanin, bakit? Kinan mo ti marabutitan dagiti mulak apagay. Anya? Diyak mo't sinuksok nalanay. Sayang pay. No kasta? Awan maapit na lito. Ang damot yung basay. Ay, sayang nga talaga, bakit? Kasano daytan ngay? Awan ka ng Kapilitan agumatang ta iti bagasta. Gatuwa na. Sana bale? Tamakipurdiak langay. Tapno adda igatang ta iti bagasta. Umayak mamot makipurdi ang agdalos iti garden mo, tata. Ha? Ay, salag! Adda naalak lito. Pasensya ka na. Adda upat nga umay agdalos. Taga kabangibang a barangay. Unay mo tigas tandata. Imbis asyak akalugaram, ti alaem agtrabaho. Saan? Tajay mo taga sa bali a barangay. Kay, depende iti kayat abarok. Awan pa nangisakit yo, iti kalugaran nyo. Naglawa mo't di minulaam itilaya, Alona. Wen man, manglito, tapnadan to apitag. Maruutan mo't tayo. Apay, di ka mang purdi, iti mang dalos iti dayday. Mang purdiya, tadyak ka ba na dalusan day dyan, awang kadwak, manglito. Alona, siya kong titang danang ngagdalos. Ay, saan? Tadan natulag kong agdalos. Anya? Ikati inayon nak mo tan tanay. Awan kwartamay. Kasapulak ti makipurdiya. Pasensya kan, manglito. Di ka kaya tapurdiyaan. Anya? Pasensya kan, Lorna, ha? No, saan min apurdiyaan nila kay mo? Takas diya mo nga mintaramid na. Nagladaw asumrag, kan nagsapa nga agawid. Ay na, awan problema kanyak tata. Amok ti kas di nga style ti asawak. Iso asaan kayo ang mababalaw. Ay, agyaman akbalasan ko, ha? At nga min style lakay mo ajak magustuhan. Tanukis sayak ti purdiya na. Agung mat. Ala, sumapol kayo latan iti sabali at hangdanan nyo, tata. Syakid di tirumbang nga agkid daw iti pasensya para iti asawak. Paspasensyaan nyo lakuman nilito, tata. Awan asida kita tao.
Pilpilyen da ti tangtangdanan da ngagdalos iti garden da. Ay nalito, di mo mapabasol ida. Taadda karbangan damang pili no asino dagiti tangdanan da. Ken kasano nga addamang purdiya ken ka. Ket kastamot nga min ti style mo. Nagladaw ka asumrag. Nalabas nga alas 9 asumrag ka. Sa kalpasan na, nagaduti ka nam iti aldaw. Ken pasaray agbalkot ka pay. Nga uray di damat ibaga nga agbalkot ka. Ken no lunch break, nagatidog ti turog mo. Nalabas ka no nga alas 2 no agtrabaho ka. Sa umuna ka nga agawid iti malam. Awan paylat alas 5 agawid kan. Asino nga'y timayat amangalakan ka no kasta ti aramid mo. Aho, ti oray sanda nga alahan ngagpurdiya. Apay, isudalat mabalay na pagkwartahan na ya. Adu dita! Agbalbaliw ka nga minan tapno alaan da kan. Ay, awan ti rumbang baliwak, taawan mo't madingar aramidag. Ibagbagak nga rod ti bidot mo. Saanan? No sandak ka kaya, nakarkaro pa'y ajak pagan ano dagita nga agpapapurdiya. Ado dita ti mabalin a pagkwartahan, san laday tapurpurdiya dita? Aglisi ka ba? Anya dita nakasako nga insangput mo. Layakin ubi na gito'y bakit? At dapat tugi alaok na. Nangalaam ka da kita. Kat di ka mat nagmula iti kakasta. Ay, ako. Mulak Basta ilakok dagito'y bakit? Ilakok nubigan. Sa paag to ti mapan aglako. Sa akto agmarket mo iti sidain ta. Nangalaam ka da kita kunak. Kit ijay umaa. At na sekreto nga umaa. Di mo amaw, nagmulak ijay tayo limod ko king ka. Anya? Ha? Imposible Bayam, tayo pasyar kanto yung sikreto nga uma. Tapno makitam, bakit? Bakit? Basta ka nakadagos. Tanay, at dagrasya ng insang ko. Manok matda kita. Nangalaam. Ijay pupukan ti manok ko, Anya? At napupukan ti manok ko, di mamo. Sikreto tayo di apupukan. Inlimod ko kang ka. Tapno masurpresa ka. Oo, imposible daytan. Ay na, no di ka mamatay sa lag. Nan, tapartye kong ti masa. Ipupuk ko pa'y laang ti doa. Tapos idaing tantumanan numaminsan. Lito. Nanang, anyak si Dayaw. Dinengdeng. Adupay mo tinabate. Dumawatak man, uray basit laang. Ay ilak ama mo na di asawam. Adot na bate. Ay naada si Dana nanang. Nagado di karnit manok asidaan na. Sinagpawan na iti papaya. Naimas magayam ti sidayo. Si Dana laang Nay, apay, nagapa kayaw? Saan nanang? Ngamjak kaya ti agsida iti nagtaod iti. Hay! Nagtaod itay. Jak nga rod mo no nangalaan ni Lito kadagiti amanok. Kun uray tay papaya nga insagpaw na. Napanan samet pinurus iti mula ti kaaruba. Ay, una yun day nga asawam. No din tumot makamulay ti sidaan na. Tapno saan adyagal alay ti mula ti sabali tararamidan na. Jak amo kan kuana nanang. Tinsamat nga min makipurpurdiya. Taawanin mayat ang mga lakan kuana nanang. No nagalas tumot nga min ti style na. Mangibabain ti estilo na. Nga rod kat itataawanin mga lamang purdiya kan kuana. Adda manin milagro nga aramidan nan. Nay, anya ngay dayta. Basta, jak kayatin abaliksan. Tamangibabain una yun nanang. Bakit? Parti man di insang put ko pato. Pato? Nangalaam? Ijay pupukan ti patok Agtal na ka man. Kaano pa yung addatarakan mo apato? Adda nga road. Sikreto ta ang ti pupuka. Tinakaw mo maninday diyan niya. Wan na. Gimday di nakipulpulong. Asawa na. Iso arumbang laak kalubam der aramida. Kung nagtupay ka, husto ti atap ko. Iso ajak agsid sida kadagiti lut-lutuam, taamok at tinakaw mo.
Di ka pilitan na, no di mo kayat. Ibusag ka. Isardeng munti kas tangar aramidam lito. Apay, di ka mabutang? Dakas takaw. Kasano adya kagtakaw bakit? Kat didak mo't kayat apurdiyain. Isuda mo ilatin ang pwersa kanya ngagtakaw. Ay na, delikado tar aramidam lito. Isardeng No jak munti... agtakaw. Awan lamutan talor na. Ito kumamat tilaglagi pam. Awan makaati pa kanya. Iti kayat kong aramidan. Anya. Nukas na. Adda mapukpukaw amanukyo, tata? Adalor na. Talo amanaw. Patumat kanyak, kanda kitay mulak nga ubi, adda ng kali. Kinuren ni Mari Pilang. Adda ka no ng kamal iti fist panda. Pinatsanan da ka no. Naibusan ti kargana at tilapia. Malagip ko di insangpet ni Lito idi namin sa nakalman. Nagdadakkel at tilapia dagi dyan. Agpatulong tayon sa kin ni Kapitan. Madidaytuyan ang mapaspasamak dito lugar tayo. Sige, sumurutak kada kayo idi barangay hall numapan kayo. Taidarum tayo jay asawak, tata. Ah, anyat kaya't mo asawan lorna. Nakabulos na ito kaldeng. Saan ko atinakaw? Day jayan da asawam. Inalan dagiti tanod. Wala nang. Pasulong dak di Akin kalding nga iti inukod namanan. Diyak mo na nang. Ay naglablabasan ni Lito. Mangibabain una yan. Isuan na saya at magtanatiliwdan. Diyak kaya tararamidan na nanang. Kat kasanon numaamuan na si katindang idarum kan kuana. Makaamuditan nanang. Bakit? Wala asim nga asawa. Kunak, no kakampi ka. Ngam traidor ka mag-aham nga asawa. Si ka mag-aham tinagindarong kanyag. Wan, aklo nagtinaramid ko. Ngam para matlakan ka dayjay. Tapno isardeng munti madingar aramidem. Jaklem pagaro pa may turas na gayam kay darom nga asawa. Saan nga rod anasaya at aramidem? Sangwam tinagbasulam. Kat manipod ita. Aglin ni patamatan. Agsinatan. Tadyak kayat tagtatakaw nga asawa. Saan ka di kasta bakit? Hindi na mo sinana. Nyakabatan. No di mo kayat asinaan ka. Ipakitampay ti panagbaliw mo. Ti panagsingsingpet mo. Tapno maay-ayo akmanan. Kat mapakawan ka, Lito. Sorry, bakit na? Promise. Diyan ulitin tinaramid ko. Agbalbaliw ako. Bakit?